Yes, I love you, but I can't come in your silly lopa. Hey, nakumba unielewe, unielewe. Hey, Please, baby Kevy, come in my city. Kama kweli unanipenda so why Buyenzi usifiki. Oh, no baby lopa, I can't come in your silly. Ni kweli nakupenda lakini Buyenzi sifiki. I beg you baby Kevy, come in my city. So indirimbo yiwe ariko navyakire neza nanje nonse ama commentaire mention inbox bamambaza wow jamtipe mu rukundo vya vrai mwaso indirimbo iryoshye wow kumbura zigiswahili shaka kumenya ngaho onya wakwaje tuki mutipe mu rukundo vya vrai wamwishura gute. Yes, hello bakunzi ba TV sava umeze neza murakomeye je ndi good ndi cool kabisa nko imeze ndameze neza kabisa Imana ishimwe yuko meze fresh so nizere neza yuko namwe muri mumeze fresh kandi mushimira Imana uko ikintu cyose ni gushima ego nko imeze nababwiye neza yuko meze neza ndikandabaza ibintu bimeze neza mwabumvise kenshi bavuzwe kenshi hirya no hino ariko navuga ati je kandabegera kugira ngo menye umuco neza neza ko byo bari byo canke ivyo bavuga ko bari urusaku kuko ndazi neza urukurukuru niyo nkuru ego ni ubona hariya na couple gashasha kari muri entertainment agakouple kariko kabice bigacika hirya no hino ariko sasa bitu ko fresh Kevin ni anje ni sawa meze neza ego ndabona uko na papa yake Wamwoi Destroyer Naambie yomba mzee yo Baza mbona pendeza sana afu mwajanishije Kevin wewe ni mama mwenye nyumba na mimi ndo baba mwenye nyumba lakini ngo ntashaka kuza mu Buyenzi azwashikamani uraza magori iwacu ni danger azwashika ego Kevin umeze neza ari ni sawa freshere nyingi bana kuvuye muri Empire washiye we volunteer kunte bana bitu ko fresh usika office look zigistare nyene byatari sijeyo ni imihezagiro y'Imana mama acha nende katikati wa kamera wanasi fresh magaza niho fresh reka mbane ndabavangire gato batanisamera so Kevin je ikintu cyatumye ndabarondera fresh kugira ngo ndabatore muri babiri neza hirya no hino best couple post zo hirya no hino na Mrs Destroyer Mrs Miraculo nawati na madame wanje nuyu ukuri kw'ivyo bintu kuri yeyo ari ivyo muri couple aho ilikuwa ni base so sinovuga ngo ni base cyangwa ni ivyo ibintu bikorwa birivugira nimba ari ivyo muzona ari ko ari ivyo nimba atari ivyo nanyene muzobibona na vroma na makuru mare mfite novuga ariko kuri post ya Miraculo kavuga ati happy birthday daddy in law so nana kimwe munafise twaye ku comment kwashatse be ariko biri mu migambi navyo ni migambi y'Imana Destroyer aho yana ni kwepa bana basi wewe chana tu wanaomba tunagasiri Yesu unajua yeye atoa yera mimi natoa yera ndio maana nataka kusema kwa hiyo koje sasa mapenzi yako moto au bado ungaruna naomba na mapenzi yako moto mzee mapenzi yako moto sana sio wanawake wafungukaji wana mimi sio nafunguka mwanangu mimi nafunguka fresh tu mapenzi yako moto mapenzi yana muda wa kiasi gani sasa kwa sababu mimi naona huko na huko mnatuvurugha man yani hatulali kila saa posti huyu anaposti ma Instagram unajua mapenzi yanakuja yake turumbuka yalikuja tu vupu ana mwezi wake kama na nusu ariko ntabaciriyemo benshi bavuga ko petecho yari base y'indirimbo mwasohege ari kugira ngo abantu bayivuge ko menshi niyaza yakigo kwinshi kuri Clementine Kevy bivuga kwege so ndavuga gute nimba bari base nakazi kandi vyavugije benshi nkuko twe tuvifuza kandi nimba nago bari urukundo navyo ni bon byarabashikiriye benshi barakoze ama commentaire twarabonye ko benshi bavyakiriye ya ariko ngo Clementine n'umwana wo mu giti Destroyer n'umwana wo mu Buyenzi ngo nubwo bakundana ho fugiye mu Buyenzi byo bari byo cyangwa sivyo so ya novuga gute mu giti ushatse kuvuga mu bakire nyene mu kibosi za Kigobe za Ngagara nini ya jemba mu Kigobe ariko sio navukiye ariko kandi kuja mu Buyenzi ntaco bitwaye ndamaze kujayo ya ni indirimbo gusa ariko mbo wagiye gutema ngo ugiye kuraba umubebe wawe ngo ntogenda ngutinga amajambo y'abanyabuyenzi wari waswahili ni atari none nzi amajambo y'abantu ko abazi umutima ego Kevin
Destroy yakuronde gute kugira ngo mukorane indirimbo ndetse ukamwemera nibihe bintu byatumye uvuga ati yana ifoko dukorana Oh. Jibu yako. So ni nubwo ni manager wawe ni friend. Yeah, James manager. Oh yeah. Umugenzi wiwe aba muri Angleterre. Twamenyanye kuri Instagram. Ya niwe yampaye icifuzo. Cenda muraba kandi nsanzwe ndamuzi kwanza. Ya sanzwe bikora neza sinari kwa umuntu afise ijwi nk'iryo asanzwe abizi gukorana nawe nibaza ni bon. Yo koronka opportunity yo korana Kevin fo kubanza kuba mu diaspora kwanza. Nawe yari kunshikirana ariko sinari kuvyanka. So gusa nuko byaciye ku muntu naronse w'umugenzi. Ya bari abenshi shaka sinanonye neza kumbwa nayo kuvyemera. Destroy. Acha sasa nikuuliza vizuri wewe. Niambia sasa kisuri waziaga unasema sasa mwa wanamke wote nikituona kina Natasha, Shan Queen wanano kasema bana Kevin ndio anachukua. Kevin baby. So in short nini unajua nini? Mimi ni mtu mwenye napendaga nitumike na mtu mwenye anaeleweka. Unaona kuna watu wengine wanaweza kutumika nao lakini hawaeleweki, si ndio? So kusema kwamba Shani Queen sijafanyika naye ngoma, niko naye ngoma nyingi tu sana. Shani niko naye ngoma nyingi. So najitahidi kuchanga new generation na old school. Kote tuguse pote tunaona inaleta vipi, inaleta picha gani. Lakini hata kwa new generation tuko na wasanii wengi wa kike, wakina Buyenzi, wa Kobla, B Kobla na wengine, lakini ukachukua tu yana demo unaangalia nini au unaangalia kama beautiful ikisi alikuwa sema hichi kitanipendeza kwenye video. Ulisema kina nani kwanza? Kina nani hao? Wakina B Kobla, Buyenzi nani? Mimi unajua unajizama kwanza mwenye mkonae mazoea. Au sina nao mazoea. Mimi nataka sina mazoea nao. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi na mtu mwenye kidogo mna share. Kuna kitu ambacho kuna umeme unapita kati unaona. Kwa hiyo ndio hivyo. ati sio hivyo tu. Mbwira kinde umvise ko aya naenda kubiza. So wavye yungu bwiza n'ikindi biki ni na talent kuririmba. Sho kubera irive na talent kuri. Gute. Aba kuma badufatana. Ati Buyenzi ushobora guhashika. Urazi ibijya bintu tugende muri ville basduhirire muri ville. Ndo sawa wasuda. Ure muri kozi nini? Muri ndani kule kwenye tunakulaga mabaga ndo wapi panaitwa aje pale. Kuna kugaa sehemu moja pale mwanangu panaitwa aje bana mimi. Nyuka yo. Wewe unakuwa unampeleka kote anaendaga si unajua. Nakuombesha sasa huyu. Ego Kevin, talent ya urayifise kandi urumvikana ngo uri kuririmba bavuga ati umuntu afise tala afise ijwi, ariko kuri Kevin ndashaka kumenya idea kugira ngo mukore indire mukavuga ivuga ku Baswahili cyangwa ivuga muri kijya quartier ya Buyenzi yaje gute ne wayizanye idea cyangwa ni Destroy yavuze ati acha tutumike ikikitu. Niyo yayizanye mubada. Destroy imekuacha kuleta hiyo idea ya kutumika watu haone njoo wale wapetao niambia bana huyu ndio msanii wetu hapa Buyenzi. Unajua kuna kuga kitu kimoja. Hichi niko nazungumza sio kwamba eti niko nadanganya. Hichi niko nazungumza naongea ni ukweli. Unajua kuna wakati mtu hiyo haijawahi kunitokea mimi, ishaga kutokea watu wengi sana. Kwa hiyo mtu unapofanya muziki you must make sure unafanya kitu ambacho kinatokeaga watu wengine. Sababu kwenye maisha kitu kikutokea wewe unajua kwamba sio mwenyewe kimesha kutokea, kinakuwa kimeshatokea wengi pia. Sababu kwenye dunia upo wewe mwenyewe. Unaweza ukashangaa ukiingia hata China ukakutana na mtu mwenye anakufanana na mwanangu. Maisha inawezekana yote. So kwa hiyo ndio maana unaona mimi nakwambia nini. Kwa hiyo nilivyoona hicho kitu kinanitokea mimi kikamtokea na mwingine akasema kwamba hicho kitu chenye kipo. Kwa hiyo unaona kuna watu wanachukulia kwamba Buyenzi ni sehemu ambayo haifai, akienda labda watamzomea. Unaona kuvaa zile madude mashoti unaona zile ngofu bifupi kweli anakuaga ukikutana wahuni wamekaa garage mwanangu unakaa unaonyesha mapaja ya John mwanangu asikie sister mambo madogo sana mwanangu wewe mwenyewe ndio unavaa hivyo, inatokana na mila yetu na tamaduni. Kwa hiyo Buyenzi watu wazoe kuvaa hivyo. Kwa hiyo sisi tunakuaga na yetu mengine ila kidogo tunakuwa tunajistiri. Sio kama sisi ni wa malaika, tuna yetu mengine ila kwa kujistiri tunakuwa jistiri. Kwa hiyo pakija mtu mwenye anatoka sehemu nyingine anakuja na hizo style hawezi akavaa hivi gisi anavaa akaingia mtu akamwita haiwezekani. Unajua ni bibi ya chef MIRACULO hakuna mwenye Tanzania. Lakini kapendeza bwana. Sasa hapa umegaramia wewe au vipi? Lazima iwe mimi hapo.
arambeshiye alakata arakuya kanyimbira kamera base ibintu by'uno munsi birateza ni pamoja zenye zinakuwa kwenye nani, yani kwenye ndoto tunasemaga nini, garderobe yake, stock yake hiyo. Hapo kwanza kuna vyangu. Urumva Mimi nampa rangi tu, hiyo rangi unaona ni maisha yangu. Yeah. Yani hivi ugira usohoke arakubwira ati bebe ngoma sohoke nshaka namba yakubwira ati monke ambaruko karate shira kwa akabwira ngo bego. no comment. Sasa none ipi ni Nashaka ndayimurisha butse byari. Hiyo ni mapenzi. Chaye mwaye muri mahaba ni uwe. Hapana. Ego Kevy, wimvise gute gukorana na Destroyer? Niki kintu cha mbere cyakunezereye uri kurakorana nawe? Naririmvye ndiale naririmvye neza, haje urimbanye n'umuntu abizi nawe urimba neza. Ya naririmvye neza. Hanyuma ikindi naco sinari ndamenyereye. Mfite yaciye aba umugenzi wanje arakunda kuntwenza. Ya wabibonye nawe kuva nshitse nga nico kintu cyangeye cyane kandi narungutse umugenzi mushasha. Ya urumva rebe bya bindi byose vya love hagati ni base, urumva rebe ura abagize umugenzi mushasha. Aravyishe namufashe. Ego nizera neza umunsi mujya kuri recordinga ndibaza ico gihe naraje hariya kuri wana record. Naraje ndavyibuka ko naje gukora ikiganiro ndakubona winye ndavuga ati umutana kujya gufanira. Niyo ndiri mu mwari ko canke hari yindi iri nyuma. nijyanye Kore cyatevye gusohoka none Lobs. Wewe ulikawia sana. Unajua kila kitu unakuwa ni mpango, unatizama right time, yani muda mzuri wa kuweza kuachia, sio kuachia mwanangu. Story nyingi afu unakutana unatizama kwanza project ziko vipi. Kwa hiyo unaenda unatoa kitu baada ya kingine. Unaenda unajua unaweza kuwa na store lakini unaona unachia ngoma kutokana na zenye uko nazo. Unaona kunafuata hii hapa tunachanganya. Unaona nyuma tulitoa nione huruma. Tuone huruma eti nione. Tuone huruma sisi wote kwa ujumla. Alafu nyuma kaja tukafuatia tena ni ngoma nyingine ya mapenzi ya machungu. Watu watasema sasa jamaa yeka sieke ni kulialia. Tukasema kwanza njoo aje Buyenzi aje Buyenzi kwanza. Ego mapokezi ya nyimbo mliaonaje, mliachukuliaje kwa upande wako au kwa upande wa Clementine? Ili byakiriye ko babishaka canke ari akano katarashika? So ni indirimbo yiwe ariko navyakire neza, nanje naronse amakomantere menshi inbox bamambaza wao ujya mutipe mu rukundo vya vrai. Mwaso indirimbo iryoshe, wow kumbe azi Kiswahili. Shaka kumenya ngaho onya wakwaje tuki mutipe muri mu rukundo vya vrai wamwishura gute? Navyemeye kuko nayiko ndayipibri. Urumva ari publicity tu. Oya, nitamnyima hela huyu. Nitamnyima hela leo simpi. Apatira sio usije posh. Efwambia kila siku. Apati leo. Tibandaniriza uti. Avuga ati Na chenda cyemera kuko nayo namaze kupibya. Eko. Gusa indirimbo imaze gusohoka kujya ari wabivuze aze mukumbe kiki. Burya nimba uri mu rukundo n'ubundi mutipe no mutipe barabonye ati de mwangu anamchezana kangine kachama usanga ari vyo juu wasanisi tunawajua. Sinabwiye ko simukunje nta mufise nimba nahari nakadi. Kurishua sha nubwo hari mu kazi mu babya vya seri. Akadi nakadi tu. Posti hapa na hapa uja muri comment yiwe ati ukakona postinga father in love. Ariko gukunda n'abasani biragoye kweri, mimi sinapendaga musani. Kubera iki? No hoira sasa hizi showbiz zenu mimi nikazivumilia. Sasa unasema sio showbiz, unasema ni showbiz. Unajua ni moga maisha sana, unajua wanawake. Leo atakosa mimi nakwambia maulaji leo. Mwambie basi kaneno kazuri basi Destroyer mbele ya kamera. Ego. Merci. Oya kayo. Akamchi. Urukundo. Warimvye indirimbo iryoshe wow. Na bindi mfise mvuga nawe mubwira vuga. Mwambie hapa. Unaona ko yatinyi. Anakasubiri afunge macho. Unasubiri So jenda mfise urukundo runini. Yani leo ni kufurahi tu sana. Unajua mtoto yuko fresh sana, unaona. Kwa hiyo kuna mtu anamtizama na tafakari, unaona na jamani za kulia, unaona ile ya
Lakini tukiangalia Kevy ni mtoto mzuri ambaye anaimba vizuri. Ukiangalia kazi ambayo ushafanya naye, sababu unaweza kutumika na mtu amakavuga ati biba ino kuno twakoranye neza. Ndipfuje kubanda nkora ikindi kikwana bariho iyindi ide kuvuga ati Jenzo swankora nikikwa nawe peteje labda mtuimbie basi kujya nato dashobora na mu Buyenzi gutongoza abakobwa mu Buyenzi bati mimi niko mtoto wa Kamenge ngiye gutongoza mu Buyenzi batani mariza twanje twose botumara sasa iyo ide basi naye muyimbe basi kwa nini watu wa Buyenzi watamaliza juu najua wanamke wa Buyenzi yani ukiingia tu sehuzana sehuzana sasa hapo unawazingishia sana wallahi yani ulikiingia tu baby mafuta yameisha baby kana mlizi imesha hiyo hapo unatukosea hao wanawake wengi ni hivyo mwanamke ni hivyo kila mwanamke ni hivyo wengi baadhi yao ni hivyo mwanangu haona Kevy abako mwamurenganije naona kwa gira bakoga bose baranga kuja kora mutipe mu Buyenzi mwanesi ni mwanamke mwingine wanawake unafikiri ni aje akina sana bebe uno munsi chinsho kuja muri mkozi tutaenda na meno no so bora mwenye naomba kanda mbili bebe tuje kuri plage tunaenda kuoga na nini mwanangu tutaenda na nini kule so ile ndio itatumika bora tawa naomba kanda mbili bose bameze kwa ndibaza ngo ibintu byose ngo mutipe ngo bari bamukorera ya si bose from ndio nasema sio kumtumikia huyu ndo anataka kukosa anatukosea sisi adabu huko Buyenzi atambetea dada zetu anakuambia leta kila saa bora taka na mbili mafuta ni ngapi 7 yani kwenda kuoga mpisine ni ngapi ngoja ni baba isika mafuta ya promise aloe vera achaduka kula mu ya 15 mire mimi napaka nikipaka ya bana achazi bihere ku mubiri watoto wetu wa Kiswahili unadanganya mwanangu kama kuna watu wanaombaga ile wanaombaga ndogo sana wallahi labda wewe mwenyewe ndo waamue kuwapa tubione mimi nakwambia hiki kitu onya Buyenzi msinipige nilikuwa nasema tu eko Kevy kanje nje basi kubikorwa byawe gatoyi ku ruhande kuvuvuye muri Empire Avenue wabaye nk'utaka gatoyi uja mu myiteguro ariko kuvuga ruse uri kurakora umenga nturi mu muvuduko ntangire ko dusanzwe tugushaka tunataka nyimbo hapa mfuruzo lakini unataka moya kamoya kubera iki Kevy siko muri programme wanje siko nkora sishaka gukora ibikorwa byanje ndabiha espace ndabiha umwanya wa promo n'ibiki sinshaka kuca sinobura indirimbo je no sara no kundwi ariko siko ndabikora mwese afise programme akungena panga kazi kiyo nuba ko kuri Kevy asohora indirimbo kangahe mu kwezi mu meza ngahe mu meza abice meza 3 nacha nyimbo moja ariko sasa mimi nishafurahisha tushacheka tushafanya nini ifomu nipatie kapera ka uswazi wana tanzie huko Buyenzi kweli sijawahi kuingia tangu nizaliwe haijatokea nachogopa maneno hata baba yangu akisikia na hitata nyumbani sitorudia huko kwenu midomo yes I love you but I can't come in your silelopa hey naomba unielewe hey please baby Kevy come in my city kama kweli unanipenda so why Buyenzi usifiki no baby lopa I can't come in your sile ni kweli nakupenda lakini Buyenzi sifiki I beg you baby Kevy come in my city kama kweli unanipenda so why Buyenzi usifiki sasa hiyo ni zamu yangu mimi sehemu yangu sasa wacha me complain mama Buyenzi poa sana ukivaa vifupi ndo atakucha raso kwamba tuna heshima tomoko parabana twapendana vyote vyawezekana njoo tulogero mama mira saa 6 achana na mera ncheza kibabis randu utazopenda misinto 6 mpaka rafiki zako tawadis na ukitaka kwada joma tutapita usiku ni kupige chips kwanes unajua sindwa janja wa kutafuta regeza kamba fanya hima njoo pesa baba mnaua yani mnaua kabisa nyimbo ilikuwa hit niko naangalia mtandaoni ina trend huku na huku wanaifanyia promo kabisa watu tofauti na nikiangalia visibility kila duka neza kuri YouTube aliko shasha kumenya kuri Lopes Miraculo kusema arudishe malipo nyimbo ikulipe
uuzaji wako wa nyimbo uko unaendeka vipi? Mwanangu mimi hapo kabisa ukipiga hesabu kwangu unaweza ukadondokia meno mwanangu. Yaani utabaki unanishuhudia hivi. Kila mtu ana milango yake ya kuweza kurudisha hela. Kwa hiyo na mimi na milango yangu. Ndio kwa maana mimi singatumika ninapofanya kazi yangu nakuwa na njia zangu ambazo mimi nazitumia. Kila msanii yuko na jinsi anaingiza biashara yake. So upande wangu mimi wala usijali kuhusu hicho. Na ukishangaa hata tarehe 30 napiga nyingine video. Mambo hapa kesho yake. Mimi naacha ni mwezi, mimi naacha pengo la mwezi. Miezi miwili, mimi ni mwezi. Na siku nikichafuka tena naanza wiki. Ndio hivyo mwanangu. Ego nize ko abakunzi ba TV mwaryohewe twatwenze twanezere no Kevy yadukwevyo na akaduza muri love. Yani bangaye bananichanga sindamenya neza bihagaze ariko atasha kulia ariko ndashaka kumenya neza Kevy imyiteguro yiwawe kuri ku bintu bishobora kuba inyuma y'indirimbo peut-être akababwira ati karuka dusubire dukore iri gute wosubira kumwakira cyangwa bavuga ati bana parasha mariza ari for tuendelee na maisha na kimwe di prête yeah nawe kumuronda bavuga ati lopa njo basi na umwe munyimbo nanje nzomurondera ndamukene ego Aze je ndakunda Kevy ngene aganira nyene akaje gatuje kari pose buke mani tekereza mani pole mani. Kamwambia kaneno kazuri bili kusha. Asinimwambia basi mimi nimwambie. Wewe ndio unamwambia sehemu yangu mwanangu. So kweli ya. Aombe Mungu tuko yaye. Aruyo nshobora je. Hakuna mwanangu hakuna. Ego ikintu mubwira abakunzi b'umuziki ndone ndetse n'abakunzi b'umuziki wa nyuma asoje bari ikiyo kugira ngo turangize ikiganiro fresh kamere kuri Kevy. Ya ndabatumiriye kuraba indirimbo ya Lopsi babandaye bamusapotinga no muri kubereka atavuga ati my dear my baby babanda ya chulo baby bandanye bayiraba so ndi meze neza ndabatumiriye bandanye bakira like comment bakore subscribe Lopsi twende waambie watu wako sasa anaitwa Clementine Kavy na yeye pia mnaweza mkaenda kwanza kwenye channel yake, sio ya kwangu tu, pia na mnaenda mchunguze mtizame ni kitu gani, naye pia ana uwezo mkubwa. Nendeni kwenye channel yake anaitwa Clementine Kavy. Pia mkimaliza huko na mimi amen huko tena Lopsi Miraculo, msubscribe na mshare na mlike na mcomment, mambo kibao fanyeni huko. Nashukuru sana ndugu zangu kabisa. Yes bakunzi ba TV ko mwavyumvise yari Clementine Kavy ndi kumwe na Lopsi Miraculo Destroyer the Scorpion kabisa jina zote mizi kwa hapa nakubali wewe kabisa, wewe nakubali sana hiyo ndio umejipanga. Sababu niko nawaza kisia kumuoa mtoto mwanamke, hata tuongee next time mwanangu, niko nawaza tu Kevy tumuregeze inkwano ebana ayeneze Kigome ntibazana ngo ngurakizi 5 ngwiki singombe ine ni ndogo kuna nini nyingine 10 ngombe 10 Erega tuko mbona nini? Angalia kwanza chuma, angalia. Mimi naona chuma. Sasa. Ngombe ni yine mwana ngileta 10 na hama. Yes, nishimye cyane kwa nabanye namwe ndetse nagiye kabisa kuba nina kumwe n'aba batumire banje. Twagiye yari full happy kabisa kuenjoyinga. Ariko Kevy, je no musi sinsezera. Ariko nugo ari kuri wowe kwa nyimbo yako. Kare freka yako. Yeah. You are. Ni kwawe. Ni kwawe. Ivyo mfise byose ni kwawe. Byose narabiguhaye ngwino ufate ukuboko tujane. I will never let you go. Never let you go. Please baby don't never let you go. Never let you go. Please baby don't never let you go. Tujane. Yes, ase Imani waheza gide cyane kwa mundu kurikirana kandi turabakunda cyane. Kora subscribe, like, share na comment ndetse ntiwibagire kugenda kwandi kwa Lopsi Miraculo ugire subscribe ndetse unumvirize indirimbo yabo iraryoshye cyane. Uje no kwa Clementine Kavy naho nyene ebana ugire nkuko nyene ugira ngo tubanaye du supportinga music yacu tutere tuje imbere. Nababwiye DJ ntacho nazokora kugira ngo ebana ni hakikishe Clementine Kavy anapigwa MTV, anapigwa wapi pote kugira ngo muziki wacu utere imbere. Shut up.